Mwaramutse neza bakunzi bacu mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Uyu munsi ni ayahe makuru twabateguriye? U Rwanda rwagaruye abantu 105 bari baracurujwe mu mahanga mu mezi 8. Rutsiro afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 12. Imirambo myinshi y'abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa bayo yagaragaye mu bisambu. Umuhanuzi yahanuriye ingabo za FARDC n'iz'u Burundi. Naho muri Nigeria abantu 22 bapfuye bavuye mu birori bya siporo Amerika. Umugabo yisha abantu 8 bose abatwitse. Ayo rero niyo makuru uyu munsi twabateguriye, turaje tuyarambure. Gusa mbere yuko tuyarambura ndabasabye mubanze muri munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, mukandeho nakazugira kaza nakore mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu abambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Mu nkundire rero amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru, aho u Rwanda rwagaruye abantu 105 bari baracurujwe mu mahanga mu mezi 8 ashize. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwatangaje ko kuva muri Kamena 2024 kugeza muri Gicurasi 2025 abanyarwanda 105 bagaruwe bakuwe mu bihugu bitandukanye bari baragiye gucururizwamo mu mahanga, naho abandi 57 bo bakumiriwe bari bagiye kwinjizwa muri ubwo bucuruzi. Byagarutsweho kuri uyu wa kabiri Kamena 2025 mu kiganiro na RIB yagiranye n'itangazamakuru cyagarukaga ku icuruzwa ry'abantu mu Rwanda. Ni nyuma y'uko ku itariki ya 23 Mata 2025 u Rwanda rwacyuye mu gihugu abanyarwanda 10 bari barajyanwe gucuruzwa mu gihugu cya Myanmar, mu gihe abandi 5 hagishakwa uko nabo bacyurwa. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yatangaje ko mu bantu 57 bafashwe mbere y'uko bajyanwa gucuruzwa harimo abagore 52 n'abagabo 5. RIB kandi ivuga ko impamvu abagore ari bo biganje mu bajya gucuruzwa ari uko abajya gucuruzwa ahanini bakoreshwa n'uburayi. Imibare y'abakumiriwe gucuruzwa mu mahanga yarazamutse kuko kuva muri Nyakanga 2019 kugeza muri Kamena 2024 u Rwanda rwari rwarakumiriye abantu 39 bari baragiye gushorwa muri ibyo bikorwa bibi cyane. Dr Murangira yavuze ko imibare y'abashorwa mu bucuruzi bw'abantu hatitabwa ku bwinshi bwabo, kuko niyo yaba umuntu umwe ku gihumbi biba bivuze ikintu gikomeye cyane, kuko nta muntu ugomba gucuruzwa. Ati ububi bw'icuruzwa ry'abantu bugomba kureberwa ku buryo bwitesha agaciro, aho umuntu ahindurwa igikoresho cyangwa agahindurwa igicuruzwa mu nyungu z'undi. Dr Murangira Bitseri yasabye ubufatanye mu kurwanya icuruzwa ry'abantu, kuko hari bamwe mu bafashwe n'ababyeyi babo kujya muri ubwo bucuruzi cyangwa abantu bo mu muryango wabo. Ati kurwanya iki cyaha birimo imbogamizi, aho bamwe mu bashaka kujyanwa muri ubwo bucuruzi babumva ubabujije amahirwe yo kujya kureba abakunzi beza bari biboneye mu mahanga cyangwa akazi keza bari bahawe. Nubwo abagiye bagarurwa n'abakumiriwe ku kibuga cy'indege inzira yabo yari mu Rwanda, ariko Dr Murangira yavuze ko mu gihugu nta bucuruzi bw'abantu buhakorerwa uretse gusa kuhanyura. Ati mu Rwanda nta bucuruzi bw'abantu buhakorerwa, ariko hari abashobora kuhanyuzwa bo mu bihugu bituranye, ariko iyo bimenyekanye barakumirwa. Ikindi ni uko u Rwanda ruri mu bihugu bishyira imbaraga kugarura mu rugo abantu bagiye gucuruzwa. Aho umuvugizi wa RIB yasobanuye ko hari ibindi byaha bishobora
kugirana isano n'icuruzwa ry'abantu mu Rwanda. Yatanze urugero ku kabyiniro kavumbuwe mu 2024 i Kigali k'ababyinnyi babyinaga bambaye ubusa, agaragaza ko byarimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina mu nyungu z'undi. Umuntu asaba ko imeze nkabyo leta itabyihangana ndetse asaba n'abandi kubyamagana muri rusange. RIB igira abantu inama yo kugira amakenga kuba bashukisha amahirwe atandukanye mu mahanga kandi bazi neza ko nta muntu bahaze cyangwa indi mpamvu yatuma ari bo batoranwa ngo bahabwe ayo mahirwe. Mu nkundire rero tuve kuri iyi nkuru tunyarukire kuri iyi ngiyi yo mu karere ka Rutsiro, aho yafunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 12. Umusore wo mu karere ka Rutsiro wacukuraga amabuye y'agaciro afunzwe akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 12 amusanze mu ishyamba aho yari ari gutashya inkwi zo gucana, akabanza kumushukisha ikigage kikamusinziriza ubundi akabona kumufata ku ngufu. Ibi byabereye mu murenge wa Rusebeya, kagari ka Ruronde, mu mudugudu wa Nyamibombwe, aho icyaha akekwaho yagikoze kuri tariki ya 2 Kamena, ariko atabwa muri yombi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Kamena 2025. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusebeya niyo dusenga Jules yahamije aya makuru mu magambo ye agira ati, abana bari bagiye gutashya inkwi zo gucana ari babiri hafi y'ahacukurwa amabuye y'agaciro, basanga Nkundiye abaha ku kigage basa nk'abasinda, abereka aho baba baryamye, umwe akanguka amuri hejuru arimo kumusambanya. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko uwo mwana yaje kubivuga ari nabwo uyu musore yatabwaga muri yombi. Ati, umwana umwe nubwo ari we uvuga ko yasambanyijwe, bose bahise bajyanwa kwa muganga ngo bitabweho na muganga. Niyo dusenga yaboneyeho kwibutsa ababyeyi kuba hafi y'abana, cyane cyane abakobwa, bakabigisha kwirinda ibishuko. Ukekwaho iki cyaha afungiye kuri RIB sitasiyo ya Rusebeya. Imirambo myinshi y'abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa bayo yagaragaye mu bisambu, yateje impagarara mu bantu bagiye batandukanye. Ati, byagenze gute? Mu bisambu bya Rugezi biherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hagaragaye imirambo myinshi y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC nyuma y'imirwano ikomeye yahabereye hagati y'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bayo na Twirwano ndetse ifatanyije na M23. Abagore bo muri ako gace bari bagiye mu mirima guhinga nibo batanze amakuru bwa mbere. Bavuze ko mu minsi 2 ishize basanze imirambo y'abasirikare inyanyagiye mu mirima no mu bihuru bitandukanye. Umwe muri bo yagize ati, twari twinjiye mu murima kare mu gitondo duhura n'imirambo y'abasirikare mu gace kamwe, twabonye imirambo 7, tujya kure gato tubona indi mirambo igera kuri 13. twari twuzuye ubwoba bwinshi cyane. Abaturage biyemeje ko imirambo yari yambaye imyambaro ya gisirikare ya FARDC. Bavuze kandi ko hafi y'iyo mirambo hari imbunda nyinshi zitatanye, harimo n'amashinigani, gatimba ndetse n'amasasu menshi yasakaye mu mirima. Kagace ka Rugezi gaherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Mu mezi 2 ashize kari kabohowe na Twirwaneho ifatanyije na M23, ndetse kuva ubwo kagiye kaba ahantu hakunze kugabwaho ibitero n'ingabo za leta. Icyakora nyuma y'igitero giheruka hagati mu cyumweru gishize, nta kindi gitero FARDC irongera kuhagaba, bikekwa ko byatewe n'ibihombo bikomeye
bikomeye bahasize birimo no gutakaza abasirikare benshi. Mu bundi butumwa bukomeye bukomeje gutangwa n'abakurikiranira hafi bibera muri aka karere, haravugwa ko ku wa gatanu w'icyumweru gishize ingabo z'u Burundi zaturutse i Bujumbura zinjira muri Kongo zerekeza mu Cyogahati. Bivugwa ko ibyo biri mu rwego rwo kwitegura ibitero bishya mu birindiro bya Twirwaneho na M23 biherereye muri Mikenke. Naho umuhanzi yahanuriye ingabo za FARDC n'iz'u Burundi. Umwe mu bahanuzi baherereye muri teritwari ya Warungu muri Kivu y'Amajyepfo yavuze ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zizakubitwa nabi mu mujyi wa Uvira zigahungira mu bice bitatu. Ubuhanuzi yatanze bugira buti: Uvira hagiye kubera intambara, FARDC n'ingabo z'u Burundi zizaneshwa zihunge kandi kuneshwa kwazo kuzaba ari kubi cyane. Bukomeza bugira buti zimwe muri zo zizahungira i Karemi n'Ifizi, izindi zizambuke Bujumbura. Bizaba bizikomereye cyane niko Imana yambwiye. Na tariki uyu muhanzi yatanze igihe umujyi wa Uvira uzaterwamo, ariko yagaragaje ko bidatinze ngo nk'uko Imana yamuhishuriye ko biri hafi. Ati Imana yanyeretse ko intambara ya Uvira iri hafi cyane, gusa sinamenya ngo ni uyu munsi ariko ni vuba. Umujyi wa Uvira urimo ibindiro bikaze by'ihuriro ry'ingabo zirwanira leta y'Kinshasa, ubundi kandi usa naho ari ryo herezo rya nyuma ku ntambara yo muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe umutwe wa M23 n'uwa Twirwaneho byo bubohoza byatumye leta y'Kinshasa iwushoraho imbaraga nyinshi, ndetse kandi no ku Burundi nuko kuko igihe waramuka uguye mu biganza by'aba barwanyi bari mu 23 n'abatwirwaneho, icyo gihe byaba bibi kuri iki gihugu cyafashije Kongo kivuye inyuma kurwanya iyi mitwe ibiri ibarizwa mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC. Ubuhanuzi butanzwe mu gihe abarwanyi bari mu 23 n'abatwirwaneho bamaze kugira ibice byinshi biri mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira bagenzura. Katogota iherereye muri kibaya cya Rusizi kiri mu ntera ngufi uvuye muri uyu mujyi, irimo aba barwanyi. Imisozi ya Rurambo nayo itari kure nayo iragenzurwa nabo. Hejuru y'ibyo ni ibice bimwe byo muri teritwari ya Fizi isanzwe ipakanye n'iya teritwari ya Uvira. Kuri ubu hafi ya kimwe cyayo cya kabiri iyi mitwe yarabibohoje. Ibi bishatse kuvuga ko isaha iyo ari yo yose aba barwanyi igihe cyose bafata Uvira. Naho Nigeria abantu 22 bapfuye bavuye mu birori bya siporo. Leta ya Kano muri Nigeria yagize uyu wa mbere umunsi w'icyunamo nyuma y'uko abantu 22 baguye mu mpanuka yo mu muhanda ubwo bari bavuye mu iserukiramuco rya siporo ryabereye mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'iki gihugu. Abakinnyi, abatoza, abayobozi, umuganga n'umunyamakuru bari mu bapfuye ubwo bisi yari itwaye ikipe yarengaga umuhanda mu gace ka Dakar Star kari mu birometero 40 uvuye muri Kano ku wa gatandatu. Abandi bantu 9 bakomerekeye muri iyi mpanuka, mu gihe undi muntu umwe wari uri muri iyo bisi ntacyo yabaye. Iri tsinda ryari mu rugendo rw'ibirometero 1000 rivuye mu birori by'iserukiramuco rya siporo ku rwego rw'igihugu byabereye Abeokuta muri leta ya Ogi, byasojwe ku wa gatanu. Umuyobozi wa komisiyo ishinzwe siporo muri Nigeria, Shehu Diko, yavuze ko impanuka yabaye ari umunsi w'agahinda muri siporo ya Nigeria. Yakomeje agira ati twababajwe cyane n'ibi byago byabaye. Aba bari abakinnyi batanga icyizere n'abayobozi bihebeye imikino bitangiraga iterambere rya siporo muri leta no mu gihugu. Kubabura
Bujumbura ntacyo twabigereranye. Iri serukiramuco rya siporo ryo muri Nigeria ryabaye ku nshuro ya 22 uyu mwaka. Ni rimwe mu bikorwa by'ingenzi mu ngengabihe ya siporo muri Nigeria, aho rigamije guteza imbere ubumwe, bukangurambaga mu rubyiruko no guteza imbere igihugu binyuze mu mikino. Impanuka yabaye yapfukiranye ibyishimo by'ikipe ya leta ya Kano yari yegukanye imidari 29 ndetse bamwe mu bayitwaye bari mu bitabye Imana. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo yishe abantu 8 abatwitse. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa umugabo watwitse abantu 8 bari mu myigaragambyo y'abantu bifatanyije n'imfungwa z'abanya-Israeli zafashwe n'umutwe wa Hamas. Umugabo w'imyaka 45 witwa Mohamed Soliman yaketswe gutera ibisasu biturika mu kivunge cy'abantu bigaragambya mu rwego rwo kwifatanya n'imfungwa zafashwe na Hamas. BBC yanditse ko ahagana saa 7 z'amanywa uyu mugabo yari afite ibisasu mu maboko yombi atangira kubitera mu bantu avuga ngo mu buhore Palestine. Mohamed Soliman ni umunyamisiri wageze muri Amerika afite ibyangombwa, ariko muri 2022 viza ye iza kurangira. Abakomerekejwe bari mu kigero cy'imyaka 52 na 88, abagabo 4 n'abagore 4 bahise bajyanwa kwa muganga igitaraganya. Ikigo gishinzwe iperereza muri Amerika cyatangaje ko iki gitero gifatwa nk'icyaha gishingiye ku rwango, ariko ni igikorwa cy'iterabwoba. Imyigaragambyo yo kwifatanya n'imfungwa zafashwe na Hamas muri leta ya Colorado iba buri cyumweru. Reka rero dusoreze hano amakuru uyu munsi twabateguriye ya none tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Rero niba urangije kumva ayo makuru yahatangirwa ibitekerezo, igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora, aba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhinduramo, ibyo nabyo rwose tuba tubitegereje kandi nabyo tuba dushaka kureba ko nyine mudukurikiye kandi munadukunda. Buriya iyo uhaye umuntu igitekerezo ntabwo uba umwanga, ahubwo uba umukunda. Imana ikomeze ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.